Ai, namkena kambe ka Master Xitsonga. I'm not list. Njani of course hey namhlanje ta khe la kokwana Africa leyi nga ta hi khe hi linga vhele na Hosi Mr Post then amakumu of course hey ta hi khe hetela hi drama leyi nga kona mani ya xigaza xa ma 2K mani ya maniga la hi nga ta hi khe hi linga Black Myth Maradona SA. You so previous mga already very I updated 2 videos like komisa ku the fans in general ta Mr Post ti lo ku rileni hikuva akhamiyela and stuff like that mara mhaka leyiwa so after veve loko a ignore mhaka leya for now hi vulavula hi vo ma 3 days swi vhete swi nyika kokwana Africa power yo yi ta vula swin'wana mara mhaka leyiwa so ka simhla of course ra ti 15 ta May hi fike endla hi live video leyi nga ta khe hi nghena hi twa ku a ku ndleka hi tindla se yi vuye ku vuya hambi swa yite ha swa beef swi nge hi continue yi vuye ku vuya ku busy blind a hi twini ku ndleka yini la Master T aye minjhani pfukini mi njhani i kokwana Africa mi rhasa ngopfu mu ku hehe lo wa Mzaya Ntlhambi ni kha ni mi byela mina ku a hi Ntlhambi xi lexiya n'wina mu ku Ntlhambi hi sweswiwa i chava no nghena live a nge ngheni i to nghena vulavula yini i chava no nghena live misa luya tolo a ni ri kaya ya tolo nonde la ka yena la ka vona hi ka yena ka vona nga na muti yena nonde la ka vona ni kuma ka yindlu yi jemini jam ni ana le workshop ni kuma ku swimovha ni swimbirhi ni ku a nga ha ri na nomo i lo wihi Mzaya i lo wihi hi ku lava so ntukulu tshamisa sweswi ku wihi okay as Master T have say like hopefully yo hemba ku ka Africa because guys if impela intiso loko hembeni swo yi Germany le ku nga va an issue because tani swi nga anga hi byela time frame ya yena ta hela around 2026 so impela loko ri yi Germany ku ta va an issue yi nga n'wi vavisa beef Mr Post and se ku nga va ku ri rhavi ra xivuyevuye so mina hi ku hopefully a hi swona hopefully a hi ntiso because hey ku nga va a problem loko na yena Ben Mayanga ni endliwe xihlekiso hi yindlu ya yena hi Mr Post so hey hopefully so a hi ntiso yo beefa kokwana Africa hi leswi ni nga ta swi vula for now wena hi ku lava le ka nambacila leyi i nge hlamuli nchumu a ha lava ku vona endla life a ha lava ku vona kuma gigi hi wena i tshamisa sweswo hi vona ku 2 years leyi nge te double story yi ta va yi herini yi ta hela na i nge heti yindlu liya i jaha ngopfu wa Mzaya khale ni kha ni ku byela khale ni ku tshika muraka phanda ti chayela music i Ntlhambi xisa lexiya misava hinkwayo Ntlhambi Ben Mayengani rambiwa everyday gig after gig hi siku wa rambiwa ka ma 5-6 khale me ni kha ni mi byela ni ku hey bafo Mr Post i kwini sweswi post wa n'wina i kwini i lo a humesi mali ni pfula swilo ni pfula ti-channel ti va right ti-gig week after week loko o humesa mali ni leyi a kolotaka yona i gig after gig ni ta pfula Mkwembu phela yi noninyana okay awesome I twisisa swi ku yo kokwana Africa yi ri yi nga n'wi pfalela ti-gig Mr Post so a swi twa ku se swi fambisa no maybe ku hi sayita rona maybe yi nga va yi nga nge loko ni twa yi vulavula hi vulavula hi Mkwembu kumbe yi lo ndla swin'wana ku hi sayita ra yona what do you think Master T? I think it's just lying. Mr Post you to humesi hi yexe ku va mirini yo to humesi hi yexe I think so veve swi tlhe swi relate na the project ya 2024 I think so I don't necessarily believe kokwana Africa leswi yi nga ku swi vuleni i 20 a yi talanga ko va 20 ntsena a yi talanga loko o ndla swimovhana swinharhu i na timovha timbirhi le workshop a ka ha ri na ntirho swa Mzaya swa vava i lo wihi phela swi hlayeke swo namulela tigigi swi le ku bukuteleni ka tigigi loko ku ri muraka banda ha voni
Oh, muthu muze mkombela muku ai kombela ku ndleriwa life. Ai komberiwa ku ndleriwa life. Hikuva leswi a nga miyerisa swona i nga koka nga ha ri kona misaveni. A ri kona i kwini cinani vona sweswi kona ku cina hi pfaleterini hinkwako a hi ri na le China yini na China na machina ma yini ka Murangaphandla ma saveya yindlu hinkwenu ni swi voni vhevha hi vekele ntlipi liya machina ya kha yini ka Murangaphandla hi tiko va ndla yini kwale badiya we so damn yeah so laha ko case yo hi fika hi ku yes man ka kokwana Afrika to swi yini mi kuma ku na loko munhu wa lava ku defend how can we defend it no mi ngo yinoni machina va saveya yindlu va swilo yini no leswi swa Murangaphandla a posti me khale ni kha ni n'wi byela Mzaya loko a lo twa marito ma mina ni swi swi nga fikangi la loko a lo twa marito ma mina u ngo phikizana na Murangaphandla wena mani never ntombi ya mina liya mara competition yi ve kona hi kokwana Africa best suppose duwini phela ka ndhambi a dibekuba even 2022 a gwebli mara dibina na direct a gumeza dibini 2022 a duwini yi ta swa mkhava u ta swa mkhava dibini va xinyori la dibini a dungu namunrini la Ben Mayengani so competition a yi ri kona Mr Bosi yi a nga ha vi na ntamu I think it's because after 2023 and 2024 vele la Dr Joyce Shirimani yi vuya ka mastering phela loko munhu a n'wi ta Ben Mayengani a ku xota mastering ntsena hlava a chaya a ku xota mixing and mastering ntsena so loko a vuya laha swi komi na ku swi nga swi n'wi wise like the energy in a way yo mi kuma ku vhele so na production ya yena yi va yi ri hansi hi ku Dr Joyce Shirimani a yi tluriwi hi mastering and stuff like that Hey guys, futhi hi September na mtwela mtovete a na ha swi tivi ku mi ta favor mani kumbe mi ta tsutsumela ka va Bless Boy vafana lava kumbe va xa makhombo mi ku ta tika beef kokwana Afrika yi kona futhi ni kona hi voice sweswi ni kha ni kha ni yimbelela ni ya vula hinkwaswo hi pfaleterini loko mo xinyata mi hi bela mavoko once phela leswi obvious hi xiko xinghoma xixo hi xi humese a xi se huma na sweswi hali ya xi nga huma yi tlhela studio hali xi hayi kokwana Afrika xi nga humi but ni vule hinkwaswo n'wina vana lava mina tshamani mi swi tiva ku ni vule hinkwaswo a ni katsangi lowa ntukulu ntsena hinkwenu vana lava mina ka risimu ra kona ya na hi pfarini guys pfaleterini hinkwako pfaleterini Mzaya wo jangara Mzaya na loko a cina na kwale ka kokwana Chauke ka voloya at least kokwana Chauke va swi vona ku handlala ya n'wi dlaya ku le ku tikeni sweswi a mi ndleli life a mi komba thawa mi ta swi vona ku ri yi jeme ku jema guys yi jeme ku jema 2 years leyi a yi byelaka yona ni pime na siku leri a nga vulavula hi rona siku leri a ku 2 years ta mi vutisa a yi se fika mara se hi kokela ka ma 9 months 11 months 11 months ta n'wi vutisa ni n'wi tukula u ku yini sukela ku wa ta wena Mzaya wena khale ni kha ni nga swi tiva video leyiwa i ta yi kuma Mzaya swi nge emdeni of course khi ya ka maniga man da hi loko Black Myth leyi n'wi likaku na Maradona SA Maradona SA mi nga ma hi hleketa vo tala hi xi vekela ngopfu ka ti-intro kwala ka channel I'm very sure vo tala ma xi tiva so ku na ti-post to karhi xi nga fika xi ti tsala ya hi ta xi referensa ngopfu ya hala ka TikTok hi ku a nga posta directly ku nga ri site ngopfu ra Facebook so ku na clip yo karhi of course yi nga ku trendeni swinene ya Black Myth ya Sheila sweswiyani a hi twini ku endleka yini la my Sheilon, silo yini my Sheilon, kasi nkinga ile kwini my Sheilon, silo yini my Sheilon, kasi nkinga ile kwini my Sheilon. Amasita package amina ingiliva, kasi mina nitoe inge wafamba ingiseya. So Maradona fika kombisa ku that track yo yiveriwa la nga hi twisa vision ya yena hala wana a hi twini ku vision ya hi twerisa ku yini
First of all, is the same exact beat. Loko hi kha hi swi twa kwalano, exactly the same beat. Hayi titwari nhaku na loko hi ti yingisela in terms of lyrically they are different. Ku hi ti-lyrics loko ni kha ni ti yingisela swi different. Lero swa ku swi clear ku mhaka leyiwani Black Myth yo fika a yiva the idea yo a khawulela yini, like the idea or the concept behind the track, not the beat obviously yi win and even the concept around the track. But I ta endliwa like without a problem, and vona ku a ta suwiwa in terms of ku va a yive the idea in a way yo mi kuma ku a swi direct ngopfu swi hambanini. So mara a hina ka ti-conversation si vona ku swi endlise ku yini loko zi track leyi ze yi yiviwa. So mhaka leyi siku lela vhele Black Myth walolo a kha textiwa hi Maradona. So Maradona as you can see kona i fika tsala ku hola Maradona on text. Black Myth show boy, nice. And then up for studio session as you can see kwalana, and then Maradona if you send the beat, very Gaza beat as you can see. I send a Black Myth to check kwalana. Okay, in the what's happening here? Okay, and then go in a reaction here hot obviously from Black Myth. And then Black Myth comes up bit but also make a sense. The bit going to be you yiviwa, then I who produced it as you can see kwalano. Black Myth outside and Maradona ko yo dzana angana vito him then ya tsala ku equals RSA yona ngandla the beat. Okay, she go etlela ngopfu and then stuff like that as you can see kwalana. So the beat was stolen clearly. It said that beat Black Myth. Black Myth afaka tsala ku hola bro. Black Myth of course afaka komsa ku musu keep my part as a chorus, and then Maradona RSA afaka komsa ku can keep it if you want me to do so. And then Black Myth comes up mara etava thoka that ka track ungangetele munhu ngayo ngayo. Okay, lava kombela Myth da ala. Okay, all right. Okay, ya mahlweni swi sweswiya swin'wana ta switlolo swi nga twisiki straight. And then loko kombisa ku yini lava hi ringa mhaka ya Shaila I don't want problems. So Black Myth as you can see ka screenshot vona sa kha kombisa ku claim the track la nga kombisa ku send another song, which means I guess a beat sort of no guy verse dam let Shaila go. So let's of course Black Myth ka kombisa swona ku Maradona artist that track. Artist that track, you can let the track go once. Okay bro, people will mislead you. Hits don't run out. I understand Vanvari Nagpuntis, don't allow that. I owe you one. I'll return the favor. So as much as what do you say? Why future run? Why Black Myth wanna regret this part? Future run. I know already the track I beat, like even the idea or the concept I Maradona. Why we enga sky and why Shinga figure Maradona featuring Black Myth. So in this case Black Myth is very great. Great show obvious. Case leyi simple ngopfu feature nani kwalano ku fanele swa fiction leswi swo masunguli a swi make sense ku hi fike claim concept ya munhu even the beat ku mi yive yo ya leya beat. It doesn't make any sense. So Black Myth this case is very wrong. Ava feature ka that track, that's the best solution than ku va ku yiwa hala na hala. Even then ka Maradona as a very ni vona a swi tsariwe un'wana munhu ivi a fika a screenshot and stuff like that, and page leswi komba ri fake nyana a ni tiku ri le Maradona enda Maradona xi nga xi nde fake page xi posta dayidenga a ni tiku ni le ka yini laha loko a ri nga tshama ri posta nchumu page ro vheta ri posta hi swona. So ku hi halawa swona halawa ku fike kombisa ku na problem and stuff like that, tekeliwe advantage yi tsale risimu vhele ra Shaila, and then a yi twisa Black Myth la nga kombisa ku yi kombela ku a va a kha n'wi feature and stuff like that. A kombisa ku tanihi sweswi focus a nga ri n'wana wa xikolo, a nga ha ri ka grade 12, nkarhi wa studio a nga wu komi kahle and stuff like that, so a nga ri janga risimu leri and stuff like that.
And then Black Myth, of course, we had decided he went behind Maradona's back. I forgot how messed the song. So it's wrong. Yeah, Black Myth has stated it wrong. In this case, I have a feature on that song. He must not take advantage of attacker similar. It's very, very wrong. Mona Makaliwa. Yeah, she clearly showing very like she referencing. So ka this case very ku hasha wrong lexi Maradona RSA anga xi endla a na twisa demand ku ri simi ri tshame njhani feature endlisa sweswo maphorisa va senderiwa ti-track vanhu va kombisa ku na track ya so yi so na so i fika a twisiwa so lo Black Myth i twe track leyi a twa ku yi yaba even then a fika a yiva so ka this case is wrong ku hi this case hi ta yimela xitori xa yena but ku hi side ra hala ka Maradona is wrong hi ta hi kha hi twa swo tala leswi loko ku ri amgisa subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Nirindawini. Hayi nila kushava lava ti street was ti chuna na wa sayin'we ti street was timbirhi. Yena ndzi mi xava kona He butwa wa mina vonani mina na mali laniwani a na njhani ni nge ngheni ni xava hi lana tolo ni xave hi laniwa hi mina hela xitili xa ripopo makona ma section na swa tamu. ebot ni ri nghena ndzi mi xava kona Sela muvura n'wami nge ni pfuni na loko n'wina mbala la mina. ni nge mpfuni bot nghena ni mi xava ndzeni He butwa wa mina u nghena kwala ndzeni ivi na kwala ni fika mi ni kwatisa ku ta sika nyimpa ni hembe. nghena kwahala ndzeni Ya hi mina helele a ni chavi ka munhu na ti street was timbirhi. nghena hala ndzeni Na wa sta yin'we le ku teni kwale. Ya mi njhani ni pfukile mjani. epfukeni Ya ni helele mi xitirhisa ripopo. herile na nxoti wena nxota lava va nga yima He butwa mina ni ta fayelela xilo lexi ni mi kokela mi humelela handle laniwa. herile He butwa mina ni ta koka xilo lexi mi humelela handle la vula ku mi tlela hansa mina. Maswito. Yar. ni ku twini herile Ya se ni ti pfuneni loko u lava ku pfuniwa ma ni pfuna mi ta fayelela xilo lexi.